алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан вешімдігі қаға бөлі мәлімат. Керечі Русияның шарқы регионлары үшін геми құры башлады. Пандемия вақтында Крым троллейбус мөсесесінде насыл қорчақ тедбірлері кечірілі. Байдар вадисінде Қырым татарлар авдет олған сон бұрын жөджәмен отыклеп башладылар. Ақярда байрамына азырланалар. Эле ел бераберлікте жапарвларының севгі екейесі насыл башланды. Санитар темізлігі ве дезинфекция технологиялары Қырымның нақлетінде айны боле профилактик тедбірлеріні коронавирус пандемиясы себебінден көрсеттілер. Эрку нақлет қадимлері автобус ве троллейбусларының мақсуз моделерінен темізлейлер. Бұақта мұхбірлеріміз тарифете. Қорчалау маскалары, темізлік әлетлері ве антисептик. Наталья Касалапова троллейбусның отырғычларыны, пенжере ве құрықларыны сүрте. Мы в ночь работаем, как бы у нас 12-часовая смена, мы обрабатываем вечером, то есть перед, когда троллейбус заходит после всего. Днем, там, насколько я знаю, там, по-моему, на конечных станциях и водители. Бір троллейбусны темізлемек үшін 20 дақаға вақыт кете сменада 6 адам чалыша. Олар 130 дани арабаны сүртіп чықалар. Бұл тедбірлер дүниеда коронавирус пандемиясының бағлы. Троллейбусның дүмені башында Константин Карганов отырау бөлі машинаны 40 елдан берлі айдай. Шымды бүтін санитар тедбірлерге мұқайт олмаға тырыша. Руки моем регулярно, это мы знаем. А так, какие антисептики? Мыло и вода. Жемат нақылетінің техник темізленмесі алушта кереч ялта весақ шерлерінде кешірілі. Япылған ішлерінің кейфетіні Жумхуретінің нақылиет везірі Сергей Карпов тешкермеге келді. Места соприкосновения рук, то есть поручни, все пластиковые поверхности. Полный обязательно обработать. Какой расход получается раствора? На автобусы хватает литров. Да, ведра, 2 ведра хватает головой. Бүтін қоланылған моделерінің сақлық-сақла везірлігі вирус потребнадзор тевсие еттілер. Троллейбуслардан фарх оларақ рейсте қатнаған автобуслардың дезинфекциясы иш сменасы біткен сон кечірілі, яғни күнде бір кере. Мы это регулируем, и это будем тоже делать централизованно. То есть будем предоставлять территорию для обработки частных перевозчиков на территории Министерства транспорта, в данном случае Крымавтотранс. Ондан да башқа пүскүртме моделеріні де қоланмаға планлаштыралар, ләкин оларны нақылетті адамлар олмаған вақыт қоланмаға мүмкін. Бөле тәдбірлер қызметшілерінің да ішіні қолайлаштырыр. София Шукурова, Севиля Меметова, Максим Турчев, Миллет үшін. Ахмеджетнің шыр-шырасында біз бірлікте мазадлы тогерек маса кечті. Тедбірнің мұсафырлары Донецктен келділер. ДНРның темсілчілері Донбасының қардашлығы тешкілятынен бірлікте Қырым референдумының 6 елғына бағышланған байрамда болынacaklar. Спасибо вам за то, что вы держитесь, и за то, что вы в светлое будущее верите. Мы всегда готовы подставить плечо и быть рядом с вами. ДНР еті Ахмеджетке бақшы шоларақ гүл топлеріні кетарды. Осымліклеріні берегіне Донбасса вер Озы Донецка городам России лейхасы черчевесінде шыр-шырасының қаршысына сачтылар. Я считаю, что символ Симферополя и символ Крыма – это мудрость крымского народа, который выстоял в нелегкой борьбе и цивилизованным демократическим путем доказал право на свой выбор и его отстоял. Керечтегі геми құрычы заводы Камчатка үшін паром ясайжақ Харабави елжы ташыжақ паром бірден 80 машинави 200 инсаны кечіре білежек. Бұл геми 30 ел ішінде бірінші кересі Камчатка, Сахалин ве Приморский регионларының бағлайжақ. Тавслятларына Эльмаса Блакимова біле. Пошло. С Богом! Гемінің ресімі олған алтын таблоны оның үстіне ерлештірелер бөлеті бұтома адындаки кереш заводны Камчатка үшін ясалажақ паромны құрып башлайлар. Камчатканың губернаторы япқан мұраджаттан ве президентінің эмирінден сон керешінің гемі құрыжы заводы паром ясайжақ. О Камчатка, Сахалин ве Приморский регионларыны бағлайжақ. Эвелері бұл ерге тек учақнен етіп бармаға мүмкін еді бұл есе пек палы. Енді елжыларының сайылмаға чәрелері олажақ.
сегодня камчатцы будут иметь возможность вместе со своим автотранспортом выехать на материк и вернуться назад. Мы ждем, пусть построят. Мы сделаем очень удобный график для наших жителей и вообще для всех дальневосточников. Камчатканын сакинлері құрылажақ паромны чешітні өзлері сечті. Олар оны юк инсан ташыйды олғаны істеділер. Бұл меселені ерлілер да екі елі велсе онлайн реберювнен чезген еділер. Арабаве yolcu taşıyacak паром бірден 80 Арабаве 200 insanı geçirebilecek. Sonki 6 yıl içinde bu Tom adında zavod modernizatsiya keçti dep ayta mudir. Samırışlarının sayısı parta zavodның esas işi gemirler kurulmaktır. Onların sırasında hem harbi hem граждан gemileri var. Мы сегодня приросли как производственными мощностями, также мы приросли и компетенциями персонала. И сегодня мы абсолютно готовы делать любую продукцию, любого размера судостроения. Олег Николаев ТТС'нің бригадирі, оның елі алтында onlarca адам çalışa. Şimdi onlar geminin ikinci секциясыны ясалар. Первую секцию мы заложили, надо вторую, третью делать. Вот это вторая секция этого парома, начало ее. Вот сейчас я ее ставлю на подзачистку. Паромны 2021 senenin sonunda bitirmege planlaştırılır. Ondan son bu gemi şimali yol boyu Kamçatkaga yollanılacak. Elmas Ablakimova ve Vitaly Golubov, Millet için. Ахмеджетте милетлер ара автоюрышы кечті. 15 арабадан ибарет олған колонна пайтақтымыздың Севастопольская, Киевская соқақларындан ве Кирова жадесінден автоюрыш япты. Акцияны Қырым Русенен бірлешкен күніне бағышладылар. Акция уже стала, наверное, ежегодной. Это уже 6-я годовщина, время летит как бы очень быстро. И через средства массовой информации запускаем анонс мероприятия, и присоединиться на самом деле может любой житель города Симферополя. Юруште Қырымның милли мұхтаретлер, рейслері ве фальджілер иштирак еттілер. А мы же все вместе. Вообще-то у нас 173 национальности в Крыму, и никогда между нами не было разноусобиц. А с вхождением, воссоединением Крыма с Россией мы еще больше объединились. И теперь это наш единый общенациональный праздник. Референдум, день воссоединения, когда мы вернулись в родную гавань. Межнациональное согласие, мир, дружбу нужно сохранять любыми методами. Мы дружим, мы ходим друг к другу на мероприятия, приглашаем друг друга в гости, на национальные праздники, на праздники Крыма, России и так далее. Байдар көйінде жами құры башладылар. Ерлі сәкенлер енді ден мерkezінің бір бинасына тікледілер. Эсас ішлеріні Рамазан айына қадар екінлемеге планлаштыралар. Құрыжылық нетижелері ақтамық бір мазай шышыла көба біле. Будин иншааты қысқа мүдет içinde тікленілді. Байдар көйінің сәкенлері жамinin эсас бинасы олмағаны үшін мында намазлар қылажақлар. 3 ай devamında Байдар Vadisi'nin musulmanları büyük iş yaptılar. Divarlar tıklenildi, dam kapatıldı, endi içki donatmağa geçtiler. Bu işler tek rahatlık günlerinde haşarlar yardımının yapıldı. Сейчас мы занимаемся прокладыванием внутрянки, проводки. Делаем разводку для электричества, освещения, розетки. И вот сейчас закрепляемся, чтобы мастера уже когда пришли, поштукатурили, и мы подвели свет. Ramazan ayına kadar yetiştirmek gerek. Onun için elektrik aletlerinin sesi aman tınmay. Endi stяжка töşeldi, sıcak taban yapıldı, pencereler koyuldu. Tek tavan ve divarlarını ştukaturka etmek kaldı. Elimizden hepsi geliyor, hepsini yapıyoruz şu anda. Burada işte şu anda şimdi ben saniteknik kanalizasyon yapıyorum tuvaletlerin. Onlar bittikten sonra işte alçılarını yapacağım. Alçılarını yapmak gerek duvarların. Alçılarını yapıp bitireceğim inşallah. Ondan sonra pollarını yapıp bitireceğiz. Tabanlarını, patologlarını yapıp bitirip inşallah Oraza bayramına burada gireceğiz. Öyle düşünüyoruz. Adamlar mında sabahdan akşamıgaca çalışalar. Мы как мусульмане, мы должны иметь свою мечеть. У нас уже на протяжении многих лет, как мы здесь основались, переехали в Крым, у нас здесь нету своей мечети. Вот, у нас было как бы временное помещение, которое нам предоставляли, ну, как бы это не выход. И поэтому мы всеми своими усилиями, своими силами и финансовыми возможностями строим как бы и
Было благое дело, чтобы оставалось это для наших детей. Бутун Байдар Вадисинде яни 12 койды, ич бір жами yok. Женктен evvel тек Байдар койында 2 жами бар еді. Шымды мұсылманлар намазларыны eski binada kılalar. 94-жылдан берлі o yerде namazlar yapılıp yürüydü. Ama 94-жылдан beri endi bizge yer verirler, yeterler degen vaktinde bir kimse hareketini yapmadı, almadı. Buna bu yerde ne olgandayam 2010 yıldan biz hareket etip başladık. Yerimizni alıp etmeye. 10 yıldan beri buna alışverişleri yapıp yürüp endi o bir yılı biz aldık dokumentlerini yaptık. Dokumentlerimiz yapkan son bu yerge endi şimdi baştaş koyduk o bir yılı. Cemi kurulgan son bu bina tahsil merkezi kıbı kullanılacak. Cemi tamam bu yerde olacak, 2 katlı bina Kırım Tatar üslubunda kurulacak. Onu beyaz yüksek minare yaraştıracak. Bütün işler yerli sakinlerinin ve pervasız olmayan adamlarının paralarına kurula. Lakin bu maliyeler yetişmey. İnsanlar birbirlerine ağa kardeş. Kim Müslüman olsa, Müslümanlığını sevse, Allah'ını sevse, Allah'ını evin kurmağa herkes yardım vermek gerek. Kimni takatı var, kimni küçü var, eğer diyeyim niyeti olgan bolsa, buna şu caminin kuruluşu için bütün Kırım'a aytam ben misal. Yardım verin. Baydar köyünde bir tane birinci kere cami kurup bitirecek şu yerde. Bir yere gelip cami namazı olacak mı deyip soragan adamlarga gelin dedim. Evet olacak. Yardımınız bolsa, yardımınız değilse Allah'ın evine uy kurduk degen namınız olacak. Camilerinin kuruculuğu Müslümanlarının en kıymetli hareketlerinden biridir. Hadiste kim cami kursa Allah ona cennette ev kuracak dep yazılgan. Yardım etmege istegenler ekranlarınızda bank rekvizitlerini ve bağ için telefon numarasını koresiniz. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet için. Japarovlar ailesi 50 yıl birlikte yaşaganlarını kaydeteler. Ularını bu bayramlarının hayırlamağa en yakınlar keldi. Evliliklerinin tarihi ve sırları akta bizim muhbirlerimiz aytıp berecekler. 6 bala, 10 torun ve 5 torunça budur aile yaşayışının neticesi. Bugün Japarovlar Horantası hem altın toylarını kaydeteyler hem de ailenin tarihini hatırlayar. Olar her şey Özbekistan'ın Zarbudar rayonunda başlandı deyler. Çiftten da 1969 senesi tanış olgan. O vakit Şükri Bey tamam askerlikten kaytkan eken ama bir şey kolay olmadı. Его отец, да, так было. Тот в больнице лежал. А моя мама медсестрой была. И он тогда вылечил его отца. И пообещал дочку. И так получилось. Вот. Я женился на ее дочку. Şükri Bey'nin hatırlağınına göre gelinin babası razılık bergen son böyle kızını tek 3. keresi kudalıkta berdi. Toyunu ise 1 yıldan son geçirdiler. O vakittan berli 50 yıl geçti. Ailenin uzun ömürlüğü sırrını Lütfiye Hanım'dan bildik. Просто соглашаться, когда кто-то один говорит, второму соглашаться. Ни о чем не жалею. У нас прекрасные дети, внуки, полны здоровья и счастливы, довольны всей своей жизнью. Bugün Japarovlar Horantası Kırım'ın çeşit köşelerinden gelgen musafirlerini karşılaylar. Bayram günü aileni, balaları, torunları ve yakınları hayırlamağa geldiler. Дай Бог нам дожить до этой свадьбы. Желаем вам счастья, здоровья, самое главное. И благодаря вот вашей любви, получается, вы вот столько лет прожили. И нам пример, чтобы мы тоже так же прожили 50 лет. Всегда собираемся вместе, например, договариваемся и собираемся у бабушки с дедушкой дома всей семьей, и внуки, и дети. Стараемся найти время для этого. Japarovlar ailesi öz bayramlarını karşılap aldılar. İleride ise onlarını da çok güzel tarihler bekleyi. Safiye Şukurova, Ruslan Minayev, Arsen Fukala, Millet için. Ахярдаки Кырым татары жедей коллективлері Наврез байрамына hazırlanalar. Bu Kırım татарларының бар байрамыдар. Оны күндознен геже тең келген күні қайдетелер. Мартның 21-де олар насыл ойын шығышларына көстережек екенлер. Бұны Айша Шулакова біле. Шаг, приставили шаг и на ручку. На руку смотрим, девочки, мальчики. И шаг, приставили шаг назад.
Хореограф Агыр Авави Хайтарма ойынының эсас әрекетлеріні көстере. Бұл Қырым татарларының ең зариф ойынларından бірідір. О халқымыздың ейбетіні, алидженаплығыны, вемелігіні акс ете. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бойлеліктен Байдар адлы Қырым татар ансамблінің талебелері милей ойынының усталығыны инкишаф еттірелер. В крымско-татарском танце главное это наши руки, потому что это наше лицо. Мы довольно скромные, все у нас закрыто, и поэтому наши руки это все. Мы показываем руками все, что можно. Все движения, они должны быть грациозные, плавные. Байдар ансамбле 23 yaşında. Bu vakit devamında олар Қырым вияқярының байрам мейданчıklarını yarıştırarlar. Milli хореографияның дүлберлігіне 30 адам угретілі. У нас очень хорошие преподаватели, еще мне нравятся люди, которые тут занимаются. Танцы красивые ставят. Это наш родной танец. Я хочу всем показать, как мы танцуем. Эти танцы танцевали наши предки, родители. Через танец я хочу показать другим эту богатую культуру. Şimdi genç oyuncular mıqyazlı konsertke Navrez bayramına hazırlanalar. Bu işte onlarga Aqyar adlı Qırım tatar ансамблінің бедеи ребері Сусана Османова ярдым ете. Обогатили программу максимально. У нас 24 номера, и в них присутствуют также и русские национальные танцы, и грузинские национальные танцы, и армянские, и азербайджанские, и цыганские даже. Да? Но мы считаем, что это праздник, который должны праздновать все вместе. Bu ise Aydın adlı хореографик ансамбле. O da Bahar bayramına hazırlana. Takım genç 1 yaşında. Коллектив уже давно здесь ждали. Родители, при поддержке родителей, их помощи. У нас здесь создался такой коллектив. Дети, я же говорю, все усердно занимаются, трудятся, хотят покорять высоты. И все с нетерпением ждут этот выезд на большой концерт. Şimdi artistler de Girmenci adlı yanı oyununu ezberleyler. Bu da Girmenci ve kız hakkında sanalaştırıvdır. Genç ve dilber kız yigitinin dikkatini çekmege ve onun dostluk kurmağa istey. Ансамбльның bayram repertuarını çoban oyunu da zenginleştirecek. Mında baş rolünü Amal Mamudinov oynay. Я в этом танце играю роль пастуха. Амина, Фабина и мне играет роль девочек, которые с кувшинами несут воду. В этом танце хочу показать, как татары раньше жили. Как они увлекались, кто чем занимался, как они отдыхали, работали. Takımның ішінде esas dikkat halk sanatına ayrıla. Наши танцы очень красивые, и они эмоциональные. Navrez bayramı 2 gün kaydedilecek. Mart'ın 21'inde Aqyar'daki Medeniyet Merkezi'nde, Baydar Köyü'ndeki Medeniyet Evi'nde ise Mart'ın 22'sinde. Anda regionunun 4 icadi takımı iştirak edecek. Musafirlerini meraklı konsert programması bekley. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet için. Yarın naqliyat hareketi sыңғырлы olacak. Bu haqta Ahmetjet Memuriyetinin matbuat hizmeti haberatda sabah 8 yarımdan saat 10'ga Sevastopolskaya, Sergeyevo-Tsenskoye ve Çexva soqağından Kirova caddesine de yol kapatılacak. Bu referendum ve Qırım Rus erkanına kirgeninin 6 yılına başlanған tedbirler keçiriливінен bağlı olacak. Şımdıkı da qaha bu epsi haberler gelecek yayınımızны 21:30'da kaçırmanız. Xayrlı akşamlar.